angizizwa sikhathile. Sanibona Ningizimu Afrika, uNgizwe umlando wakwamchunu upresident uMgiliji. Ngiyanibingelela ngathi kwethu. Ngibingelela nje bakwethu namhlanje umhla ka-14. Ngathi umhla ka-14 namhlanje. Uyabona ukuzana kusasa othisha bayo. Sengibuka ngithatha lokugcina. Baya-hotspot abanye. Ngaza kwethu-ke uNgizwe umlando womchunu. Inkulumo yami izoba mfishane nje kakhulu, ayizubande. Ngifuna ukukubanula ukuthi angizwa? Okay. Ngaza kwethu inkulumo yami ayizubande mfishane kakhulu. Ngishela ngizwe ukuthi phela kade singekho silekwa nangoma siyofihla insizwa uMgiliji insizwa umfokahleko odlula emhlabeni ngesonto elidlule aphosisi umsombuluko. Emveni kwalokho madlula emhlabeni emveni kokugula amasonto amane ephathekile. Uzokhumbula ukuthi uMgiliji umlando wakhe nendlu omkhulu kakhulu. Baba uNhleko ukwazile ukuthi abe ingxenye yebutho laKwaZulu njengami nawe nje. Esithi isikhathi ngokuzalwa nangokuthanda ukusizwa nangokugaba. Kwahamba kwafika la isilo khona simqonga khona ukuthi abe uMgiliji wamabutho abe induna yamabutho ubaba uMgiliji. Emveni kwalokho-ke ihogo lezi zelanga nawumnsizwa bakhe wahamba nesilo, wahamba naso-ke amazwe omhlaba. Bayahamba amazwe omhlaba nesilo samabandla wonke ubaba uNhleko beya ko-Cuba, beya ko-Canada, beya America, beya le endaweni enobukhosi obuyibona bahamba phambili emhlabeni jikelele eBritain, ebukhosini-ke bamaNgisi. Ubaba uNhleko uzokhumbula ukuthi lobo bukhosi lobo bubaluleke kakhulu emlandweni ngoba uZulu uhlonishwa kangaka nje emhlabeni ngoba sanqoba bona labo bantu amaNgisi ngo-1879 January. Walila uPort Alfort wathwala izandla ekhanda. Walila uJantoni isifikile ibutho lamaZulu, seyifikile izichwe, seyifikile wonke amabutho akaZulu ayahlangana ngaleso sikhathi. Umlando wempilo sandla uzokhumbula ukuthi kunensizwa esencane kakhulu eyayisinyelwa ngoba izobeka isihlalweni sobukhosi yamabuyela, eyaqoma ukuthi ishiye udwendwe layo. Umfazi umlobokazi esemagcekeni ephethe isincindi, umvundlana ezabuchopho. Wahamba wathi cha, ngikwenza bonke kodwa ngikwazi ukubulela ibutho laKwaZulu lidiladiwa amaNgisi bese ngihlala nje ngithakalisa. Umlando oqophekayo wasala khona la kuleyo nomakoti
egida ngalo laba ngendlela leyo mpi eyayinkulu ngayo emhlabeni neyibaluleke ngayo emlandweni wakwaZulu kuba umhlaba ngoba yikho into eyibanga ngikhumbula ukuthi amazwi ashiwo uMgiliji wathi uma uyindoda e-Afrika uyindoda yakwaZulu into eyifelayo zinkomo umfazi kanye nomhlaba uma ngabe ongayifelanga leyo nto uyofika uthini kuyidla umkhulu uyokhomba ziphi ibazi emlandweni wakithi uzokhumbula futhi ukuthi leyo nto umuntu obevamise ukugqugqumezela ngayo uvusele singagcwali abusisi indawo nathi ngoba okunye sikhuluma ngoba kwenzeka singekho singazeli sikuthole emlandweni sicwaninge siqhathanise bese sikubona kuyikho ubaba uMgiliji behlule lezo zinto insizwa lena ekwazile ukuthi iminyaka yama-late 90s isimo seyiqoka ukuthi ubudidiyeli wamabutho umuntu wesilo ngawuphikiswa muntu uZulu wakithi ngicemba ukuthi Ngizwe uma ngithi isilo umlomo ungathithi imanga la sikhombe khona kujike uMgiliji ubeyinduna yomdidiyeli wamabutho wazobafika la hamba khona emhlabeni ngokukhonjwa isilo samabandla wonke uzokhumbula ukuthi inyosi umncwane ibikho obeyemhabula ey'bongweni zakhe ey'bongweni zesilo athi isilo athi ulanda ihashi ekwamisha ekhathini leza nawo yakhumbula ukuthi umlando wakhe uMgiliji ubesebenza kakhulu nomntwana ongasekhoyo emhlabeni ubaba uGideon Zulu obaziwa kakhulu ngamahubo akwaZulu ube ngomunye wayinsika zikaZulu ey'balulekile kakhulu ngokwazi umlando nangokusithanda ebe futhi engumholi esebenza kakhulu lo mntwana futhi waphinda ngena waphinda futhi umntwana uGideon Zulu umntwana wayiphathe wakwazi ukuthi amkhulise uMgiliji wazomthatha amfaka kwi-Uber driving umuntu ubaba engixoxela nje ukuthi hayi wakunjani impela mfana u-Uber driving lapha waba seduze kwakhe uthe makuthatha uhulumeni akhongolose uthatha uhulumeni wakwaZulu waqhubeka uMgiliji wasebenza isilo samkhomba khona lapho wathi ubaba umishakhatheli naye wasekhona emhlabeni ufuna lokuthula umkhombe wathi cha awuzokwenzeka lokho uMgiliji ashiya yasebenza sathi isilo cha angeze la kodwa futhi aqhubeke adle lawo mantshontsho abevele eyawasika lapho eminyangweni wangena kanjalo uMgiliji ey'bongweni zesilo samabandla esangakhothama ubhetshana futhi usiqhibile ukubana futhi amadoda umphuthi ovubheka ngalo ngoba ngakho-ke into eyenzekayo ukuthi-ke into engifuna ukuyiqhakambisa namhlanje ukuthi uthe isoka elingenasici-ke kalikho-ke emhlabeni uMgiliji ubenawo amaphutha akhe naye njengomuntu kodwa amaningi thina kasiwazi sazi nje hlale evunule bethana bekhonze kakhulu iy'mpaphe lezi zinkundlane ey'fana mhlawumbe noma zibe ufunda noma zibe mphile la ney'mpaphe lezi bangaphosisi iy'mpaphe zempangela ezinde avunula kahle nje kakhulu
enkulu futhi hayi bekhona kuyo yonke imikhosi thina bezivele simazi asipaqi ngoba bapaqayo Mgiliji ningazi lutho leziphupu ngoba thina asibona amazulu lawa eFacebook namazulu lawa azizinto nje lezi ey'bonakala kuma-social media kuthiwa trending number 1 trending bani asisebenzi ngaleyo kuthi ngisho nasiyeka manje ningasingaphinde sitrende asinendaba siyoba uzulu koze kubhubhe umhlaba siyoba amaqhawe kuze kubhubhe umhlaba ngisho lana ngasifaka kule nto kuthiwa sibalulekile kuyona lezi zinto zama-social media asinendaba naleyo nto leyo kodwa la silime khona simile sewuzulu thiye suka lapho kubaba wasikhothamisile sakhothamisile ngesikhathi esibi kakhulu masikhothamisile ngesikhathi esibi nabo khona ewokhorwa nobani emveni kwalokho bavumelana uMongameli kanye nabantu abaphethe uhulumeni ukuthi cha kubo namaqembu aphikisayo wonke abakhulu bakhona basho bathi asibo-50 wazulu uMgiliji wakhoza wababasa kodwa cha lutho uma kwathamba ibutho kwathamba uzulu ngisho silo esiyongena siyofuca ibutho lifekezela naso siba namandla lawo magama makhulu kakhulu emlandweni wakithi ungakhohlwa ukuthi la magama kade ngimasho eqaleni siyokhomba ziphi ibazi masifika kwabakhulu bethu thina siyokhomba ziphi izibazi nakumbuzo mina bese kuzoba-ke isigaba sokuthi-ke masisuka-ke lapho sangena-ke endabeni yokuthi ubaba uMgiliji nathi sasukuma samelekele sezingane senza amavidiyo saqumisela abantu ukuthi abayidlula athatha isinqumo usethe mfokanhleko Inkosi bovu ithema ihulu umlando wakhe yathi mfowethu uzothwala isiphambano mangishilo noma ngifile yobe ngifile indubo yobe kufe kahle ngoba kuthiwa mina ngifundisa abantu uma ngithi mina akwazi ukuthi umkhumbi kaZulu ungavinjwa uvinjwa umkhuhlane ihlazo lelo kwaba njani mhlakhotheni asilwanga sewuzulu kwazi ukukhuluma ngisizindo malapha bethe these people are not dancers, these people are not dancers nabanye abaholi namhlanje bayasesaba bayasazi singoba into ebalulekile ukuthi-ke lo mlando wathatha uMgiliji wambeka kwelinye izinga-ke ngokwesigaba-ke manje-ke ahambe ekusona uthe kusuka lapho ubaba uMgiliji ngase uqhamuka insizwa ubhonge lethu umfokamzuzu ebabazi umsebenzi kababa uMgiliji wathi cha ngizwe ekhaya transport wathi uzothenga iMercedes ngathi mina mfowethu bafuna ukubhala yansizulu wezintengo uthenga zathi mina akakhohlwa Mercedes ngiyomsiza ngalutho wathi awuzolanda iveni walanda iveni elisha sahamba sawusurprise uMgiliji wahamba wawulele enkulu njengoba bekhothelisile ngenkomo embili futhi waseya uMgiliji wamupha iy'nkomo embili waphinde futhi wamupha imoto entsha it's a surprise wakhala mini bezo baba uMgiliji wavuka umona komonasa ngoba umona ukhona ezweni futhi ukufakwa umona siyokhuthala kanjani thina singenamona thina sikwazi ukushumela abantu sibabone befanelwe into ezinhle into embi nje nabantu enomona nisheshe nife futhi nifane ngenalutho ngoba vele nisuke nimumethe umona lona owumfowabo walomona omdala okuthiwa umgolo akuwabona idlamba lengishoyo yini ungasazi isiZulu-ke cishanike ningibhloka kunendaba kunomona omdala bese kuba umona omncane khona umona nje umncane umona nje
bese kuba khona umfowabo omdala-ke womona kuthiwa umgolo shuthi unomona lona obabazayo uthi hame uyababaza umona loyo umona okhuza izakha mana-ke ibuhlungu into uma isikilolozi bese kuzothi-ke ingane zakwethu bese kuzoba isigaba-ke sokuthi-ke ubaba wayesedlula-ke emhlabeni mayedlula emhlabeni saphinde futhi sathi cha ngeke wakithi ebuhlungwini abhekane nabo ngenxa yomona wakhona abantu abanemibono yabo yesipho sakhe emveni kwalokho waqhubeka ubaba waphila waqhubeka isimo sempilo basihlala kakhulu esingazivileli ukuthi ugule kumhlabile kunomlando uqhamuka nangunyaka odlule ngoDisemba waqala waphathaphatheka nje kanti bevele bewumuntu ongaze aphatheke shona sizwile-ke izolo mayifika into-ke engifuna-ke ukuyiphakamisa ngane zakwethu ukubonga insizwa umuntu kwaZulu amandla umuntu awahliwa ngane zakwethu ningakhuluma yonke into eniyithandayo mthini ninenciphe zamafoni eningakwazi ukusondela ey'ntweni ubaba uMgiliji mina ngisondelele kuyena kade ngihlele iviki lonke silungisela ukuthi aphiwe isipho sakhe nje nakhona umcimbi umfana ufuna ukwenzela umcimbi baba kanje ngasifihla isipho ngakubona ukuthi ubaba esasebenza wena manje ney'ngane zakhe futhi ngayisebenzi ngiyacela namanje ukuthi emzini kaMgiliji onethuba ley'torho ngane zakwethu aqashe ngane yakhe kaMgiliji ngiyacela ngane zakwethu ikwazi ukuvusa ikhaya lakhona umlando wababa uMgiliji ungawi ngiyacela ngane zakwethu ubaba-ke uqhamuka-ke ukhehlelezi waseke esho ukuthi mfowethu siphile naye bokuhle namanje-ke uma ngabe eselele uMgiliji sizokwenza isiqiniseko sokuthi siyamngcwaba ngesizotha esimfanele insizwa-ke ukhehlelezi isebenza omkhulu umsebenzi sezosencane lena no-31 years uma ngabe usisi kulo nyaka lensizwa lena ubhonge lethu wakwamzozo mina nginciphise mina mangiphila nomuntu sengiphilile iminyaka nalensizwa mina lento ngiyiyona ngoba nohulumeni uma ebheda nje babebheda bebhibhidla nje yabachina yini engangivimba ukuthi ngimtshele nomfana masebheda njengamanje wenza into enkulu maZulu sibongiseni maZulu wabhengisa uZulu wafuna umncane ikuthula kwaZulu bekusuka ama-22 sitha kogoli ewaqashile kusuka amatekisi egoli eThekwini amanye akwagibela ngishiye iy'ntombi zomhlanga kufona ngisho omama abahlola iy'ntombi bethi ubaba uMgiliji behlala siba naye emhlangeni kunjani nesimo siyacela ukuthi sizisize kodwa sishayele nge-transport wayikhipha i-transport waspenda imali angapheli ka-300,000 enesiqiniseko sokuthi ukufika kahle uMgiliji thenga amawala akhe ngoba mhlawumbe aselikhulu kakhulu leli tende yathi hayi kulungile lo-5,000 seat athi aselikhulu kakhulu maye abantu behlele ngaphandle abanye kuleli tende into enhle kuyabona into enhle iyabatshazwa into enhle futhi iyathuswa kwaZulu wena kona mbonako wayikhuluma into oyithandayo kodwa ngiyasho ukuthi uDr. Khehlelezi kwezithethe kakhulu siyabona ngiphinde ngibonge ibutho lonke elisomile lenze imangaliso mfoka amakhaya imbumbulu hawu madoda yabona leli butho leli lala imbumbulu elivunulayo madoda yakhonkothe entsha sihlushwa yiyo le ndoda esakhe nayo yakhonkothe inja liyavunula liqotho liyalalela ela simukele impethe mfoka amakhaya siyaphakamisa siyibukela intethe siyakhe siwakhe uZulu wethu kuphumile phambili sibambisane sibaxhasane sibonga mfowamhlongo madoda undini siyabonga ntuna yamaButho siyabonga ukuthi nimele uMgiliji walwa wasihlawusa ngonyaka ihlaselwa abafokazana bethi ayingxakiswe ayifihlwe njengenina ayitshalwe njengenina
ngingakukhohlani kanje namayethu ngoba umkhuhlane wamashayina cha ngisukhona lena shebe yizwe nokukhathala sihamba ngenyawo kanoma insuku ezimbili simlande baba isidumbu sika uMgiliji ngapha kwethu ngiphinde ngiphakamise kakhulu umndeni wakwaShebe ukuthi ukwazi ukubukela amabutho ngiphakamisa abantwana basendlunkulu abakwazi ukusukuma abanye baphuza izandla abanye bakwazi ukuthi bathumele imeshe bangabukeli phansi amandla kaMgiliji ibe inkulu leyo nto ngiphakamisa abantwana bebekhona kufika uMgiliji bekunamazibulo esina bekhona futhi la ezindlu ezihlukene ya lowo nto leyo into enkulu kakhulu ukuthi bazohlonipha abangakwazi ukufinyelela baphuza isandla bafinyelele ngamandla abawenzile olufaka kahle futhi abantu abaphilile leyo nto inkulu Zulu ngiyayibonga ngiyabonga kakhulu ukuthi leyo nto iqhubeke siyenze sibambisane siye phambili bese sinxusa ukuthi uhulumeni ngokushesha alungise isimo sasenkulu angasizakali ngaso sicela ukuthi abantu bamaqembu ezepolitiki baqhele badedele indlunkulu izindlu zasenkulu zenze into efanele ngendlela efanele ngoba imizi ihlale bakhona akaze sizwe amakhosi aqala ukukhothama amakhosi ngoba kodwa sike sizwe ukuthi cha umndeni usuhlanganile wayisukhomba bese uhulumeni uyimayisondela siyacela-ke namanje siyacela uNkulunkulu kaZulu musana ubuhlaza newutho ngathi bantwana basendlunkulu ningadonsani nje siyacela siyakhuleka newutho ngathi lo Zulu bajaza umhlaba wonke yoba indlu yawo ibutho thina sihlonipha isihlalo uMgiliji uhlonipha isihlalo ngoba isihlalo siyohlala sikhona eseleme namanje-ke imbubi ikhothele ukuthi sihlale sikhona sicela ukuthi sisihloniphe isihlalo sicela-ke nendlunkulu kaZulu yonke izindlu zonke zakwaZulu sihloniphe isihlalo zenze into efanele ngendlela efanele eqondile thina siwe la uZulu indlunkulu isikhomba khona ngisho ngayo uvulile woko bathiwa isilo sathi kavulolele hoko neqhuthe lizophuma phakathi siyothi bayede wona unkukhu ngoba thina sithule indlunkulu iyona zosikhomba uhulumeni-ke senganekelelane ngoba isilo labaZulu siyahlonishwa na uhulumeni okuyinto enkulu leyo futhi leyo nto leyo asikwazi futhi ukudla amandla umntwana waphinda ngene owakwazi ukulwela lokuthi sihlonishwe na uhulumeni hayi ukuthi siphile ngohulumeni cha uhulumeni uyakwazi ukuhlonipha ubuZulu bethu nesihlalo sethu ngesihlonipho lokho siyakubonga kuzoqhubeka noma soba nembono yokuthi ukushintsha kanjani kuya phambili kodwa siyacela ukuthi lokho sikushayele mhlawumbe kuyinto enkulu futhi namanje-ke ngane zakwethu siyacela-ke ngokwepolitiki iyiqhele ipolitiki kakhulu ngoba vele yabo nje babelingekho nje endlunkulu nishawela lahlulwa naze nakhohlwa into enkulu ibutho elilweleni nyaba akhombe ngisho yedwa hayi cha naze nabhizi hayi naze nabhizi labo shoti naze nabhizi nibhizi ngale ndlela ukuthi nize ningakwazi ukuthi nje uvunule nje uyovuka iBP khona lapha ngakwasipake lapha bese ugibele emotweni yakho khona kahulumeni nihlulwa naye lokho nje akho ngqongqoshe amasiko bekhona akho ndlunabulo bekhona sazaphathwa abantu abangasazi nokuthi yini abantu abangasazi ukuthi sinjani abangasazi ukuthi sikhala kanjani abangazihleka kunjani abangasazi ukuthi sidingani siphethwe yini esiphethe kuphela bakwethu liyahamba izwe baphela liyahamba izwe ngoba lizibhubhu nina simshini angiboniwe nje hawu siyabaza uNkulunkulu bakuphambili ababesondela siyabaza uNgqongqoshe ababesondela besondela behlonipha
into enkulu kangaka niyibuka emafonini competition akaze benze lutho ababecabanga ukuthi uMgiliji uzongcotshiswa kwenja bakhohlwe. Siyabonga kakhulu insizwa yepolitiki ngiyibonile lapha lindo umfoka hawu lokhe unigwajalo ya hayi kuyinsizwa phela kubekulo kukhona kwakhipha amatekisi alanda amanye amabutho kwazama uNkulunkulu wami ukuzipha kunje kwazama isifuna into enjengaleyo. Sabona futhi insizwa ze-NP ayube bekhona ngoba nayo ipolitiki bakucacisa lokho mase exitha njengebhona. Ngizwile futhi lapha masikhuluma kuba uMgiliji bayilunga le-NP bakwethu musani baziphuphuko asibahlonipha abantu ngoba nabathi ba-neutral abahlasiya bayimene ukuze umuntu esethi ubambe iqueue uyovota akafika avotela wonke umuntu lapha ngoba lo pilot izolo khona mqokayo bona labahlale behlasiya ipolitiki usuku ngakho ngiyacela ngikhanza wethu ilungelo lomuntu la ngasayise njengepolitiki sihloniphe ayikhetheke kodwa siyacela ukuthi linga-interfere umkhumbi kaZulu uba wodwa kuney'nsizwa ey'phile nazo lapha iy'nsizwa zabochama lapha esimatekisini lapha nomfoka Mzimela nomfoka Sikhakhane nomfoka Sibisi baningi kakhulu lapha eThekwini. Hawu lezi nsizwa ngendlela ezihlakazeke ngayo ngepolitiki nangembono yebhola kodwa uqolo lodwa awu yazi ukuthi leyo nto leyo ibaluleke kanjani masingayithithi kanjani. Khuluma ngabantu mina abahlala bephethe ibhamu uhlamvu luphezulu bahleka badelelane bencokole kamnandi bodwa egcina usuku bayazi ukuthi babayintendo Zulu bakwethu masingahlala ube nombono wepolitiki uyenze ipolitiki yakho isithathe njengebhola. Don't take things personal. There's no personal vendetta here. When you're a politician, don't take your politics and bring it to our tribe and to our dignity. Inihlalo sethu njengoZulu ngoba vele abasithandi isihlangene bafuna ukusihlakaza. Bona laba bayenza nina iy'moto bafuna ukusihlakaza ngolile baqalele lapha nangiyakuyazi